Reka nongere mbasuhuze kandi mbashimiye inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kuko natwe hano nge nitwa Ruben Masengesho mbazaniye amakuru agezweho yo muri ano masaha. Ndaza kuvuga ko mu karere ka Ngoma abantu 40 barigi inka yishwe n'ubuganga yari yatabwe, umwe amaze gupfa naho abandi barembeye mu bitaro. Ikigali ndavuga ko umuyobozi w'ishuri wishwe yashyinguwe mu gahinda kenshi. Ikigali kandi Igatsata yashikuje umugenzi telefone mu nzira asimbuka mu mukoki ahita apfa. Hanze Rwanda zavuga ko impuguke za RDC na AFC M23 zakiriwe Igoma mu itangira ry'ibikorwa bya MCVE plus cyangwa se gahunda y'ubahirizwa ry'amasezerano impande zombi zasinye. Kandi tukiri mu kino gihugu ndaza kubabwira ko mu mashyamba ya RDC havumba ubwoko bushya bw'inkende zifite iminwa ya orange. Naho muri Uganda impanuka yahitanye abana benshi muri King David Junior School Ndege. Izi nizo ngingo tugiye kubakira no makuru yacu, reka mwanya utarambiranye tuze tuyarambura. Munyemero utangiye mu karere ka Ngoma mbabwire ko 40 barigi inka yishwe n'ubuganga yari yatabwe, umwe amaze gupfa abandi barembeye mu bitaro. Abantu bagera kuri 40 bo mu karere ka Ngoma bataburuye inka yari maze iminsi 5 itabwe nyuma yo gupfa yishwe n'indwara ya Rift Valley izwi nk'ubuganga. Bamwe mu bayiriho batangiye gupfa. Amakuru ava mu murenge wa Kazo mu kagari ka Kinyonzo aremeza ko umwe amaze gupfa ndetse kandi mu gihe 12 bo barembeye mu bitaro bya Kibungo. Reka kandi tubabwire ko umuyobozi w'ishuri wishwe yashyinguwe mu gahinda. Muhirwa Pole wayoboraga GS Shori agakubitwa ikintu mu mutwe yashyinguwe i Rusororo mu gahinda kenshi. Hashize icyumweru kirenga abagizi ba nabi bamukubise ikintu mu mutwe ajyanwa mu bitaro ariho yaguye. Kuwa kane tariki ya 16 Nyakanga 2026 nibwo umurambo wa Muhirwa Pole washyinguwe mu irimbi rya Rusororo mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bo mu muryango babwiye Umuseke ko nyakwigendera Muhirwa Pole ari mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu cyahoze ari prefegiture ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi. Ku mugoroba wo kwizihiza ubuzima bwa nyakwigendera abatanze ubuhamya bashenguwe n'urupfu rwa Muhirwa Pole kuko yiciwe imbere y'urugo rwe nta kibazo afitanye n'umuntu uwo ari we wese. Akavuga ko abatanze ubwo buhamya babajwe cyane no kuba Muhirwa Pole yaragize amahirwe yo kurokoka jenoside, uyu munsi akaba azize abagizi ba nabi. Mu muhango wo kumuherekeza abafashe ijambo bose bagarutse ku bwitonzi bwa Muhirwa Pole no gukunda umurimo byamurangaga. Muhirwa Pole yakubiswe ikintu mu mutwe nk'uko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabibwiye Umuseke. Yavuze ko abantu 4 bamaze gufatwa bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rwa Muhirwa Pole. Cyakora bamwe mu baturage bari babwiye Umuseke ko Muhirwa Pole yatemwe mu mutwe bikabije kuko yagejejwe mu bitaro by'i Kabgayi. Abaganga basanga yakomeretse bigera ku bwonko ndetse ko abamwitagaho basuzumye babona igufa ry'umutwe ryangiritse ku buryo batari gushobora kumuvura ngo akire. Umwe mu bagize umuryango wa Muhirwa Pole wahaye amakuru Umuseke avuga ko bamenye ko hari undi muntu inzego z'umutekano zafatanye telefone ngendanwa ya nyakwigendera. Muhirwa Pole yakubiswe ikintu mu mutwe tariki ya 8 Nyakanga 2026 aza gupfa bukeye bwaho. Muhirwa Pole yari afite imyaka 39 y'amavuko, akaba asize umugore n'abana 3. Reka dukomereze mu mujyi wa Kigali. Gatsata tubwire ko yashikuje umugenzi telefone mu nzira asimbuka mu mukoki. Umugabo witwa Bosco Hakizimana wo mu kagari ka Karuruma ni mu murenge wa Gatsata akarere ka Gasabo yibye umuturage amushikuje telefone mu nzira maze asimbuka mu mukoki kubw'amahirwe make agwamo ahita apfa. Amakuru avuga ko uyu mujura yapfiriye mu mukoki witwa Rwananiyebwa. Abaturage bavuze ko uyu yashikuje umuturage telefone arangije ahita asimbuka muri uwo mukoki ahita apfa. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yabwiye Ukweta yemuze ko polisi yamenye aya makuru. Yagize ati ibyo nibyo koko amakuru twamenye nuko hari umujura witwa Hakizimana Bosco yarashikuje umuturage telefone ye ahita agwa mu mwobo wa metero 10 ahita apfa. Nyakwigendera imodoka itwara imirambo yahise imutwara.
Reka dukomereze hanze y'u Rwanda mbabwiye ko impuguke za RDC na AFC M23 zakiriwe i Goma mu itangira ry'ibikorwa bya MCVE+ cyangwa se yubahirizwa ry'amasezerano impande zombi zasinye. Abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 batangiye ku mugaragaro ibikorwa by'uburyo bwo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge buzwi nka MCVE+ mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kwa 16 Nyakanga 2026 nibwo impuguke zatoranijwe n'impande zombi arizo Kinshasa na AFC M23 zakiriwe n'umugaba w'ingabo uyobora EGVM+ i Goma. Mu ijambo yabagejejeho yabahaye ikaze anabasobanurira inshingano zitezwe kuri MCVE+ zirimo kugenzura niba impande zubahiriza agahenge hagamijwe guteza imbere amahoro arambye ndetse no kugabanya impungenge abaturage bamaze igihe bafite kubera umutekano muke. Yongeye gushimangira ko iyi mekanizme izakora mu bwisanzure kandi idafite aho ibogamiye. Asaba impuguke ziturutse ku mpande zombi gukora akazi kazo mu buryo bw'umwuga no kubahiriza amahame agenga inshingano zazo. Umuyobozi wa EGVM+ yavuze ko ibikorwa byo kugenzura bitazashingira ku nyungu za politike cyangwa ku gitutu icyo ari cyo cyose, ahubwo ko bizashingira gusa ku bimenyetso n'ukuri bisangirwa mu kazi. Itangira ry'ibikorwa bya MCVE+ rifatwa nk'intambwe ikomeye mu ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'agahenge hagati ya guverinoma ya RDC na AFC M23, aho impande zombi zitezweho gukomeza kubahiriza ibyo zemeje mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu yandi makuru, mu mashyamba ya RDC havumbuwe ubwoko bushya bw'inkende zifite iminwa ya orange. Inkende zifite umwihariko w'iminwa ifite ibara ryihariye risa n'iroza rivanzemo orange. Bwemejwe ko ari ubwoko bushya bw'inkende butari busanzwe buzwi mu ruhando rw'abahanga mu binyabuzima. Iyi nyamaswa ifite ubwoya bw'umukara n'isura y'umukara, yabonetse mu biti birebire byo mu mashyamba yo muri parike y'igihugu ya Lomami iherereye mu gice cyo hagati gishyira uburasirazuba bwa RDC. Abashinzwe kubungabunga ibidukikije bayibonye bwa mbere mu 2008, ariko icyo gihe babashije gufata ifoto imwe gusa itagaragara neza. Nyuma y'imyaka 10 yongeye kugaragara ndetse itsinda mpuzamahanga ry'abashakashatsi ritangira kuyikoraho ubushakashatsi bwimbitse rikoresheje amajwi yayo, amashusho ndetse n'isesengura ry'uturemangingo fatizo, maze risanga ari ubwoko bushya bw'inkende butari bwaramenyekanye mbere. Abaturage bo muri aka gace bari basanzwe bazi iyi nkende bayita Rikweri, ariko ubushakashatsi bwemeje ko ari ubwoko bwihariye bw'inkende butandukanye n'ubundi bwari busanzwe buza. Abashakashatsi bayise izina rya siyansi Corubus Kongiyejensiz Junior Omboko. Umushakashatsi akaba n'umunyeshuri mu cyiciro cya PhD muri Florida Atlantic University wayoboye igice gikomeye cy'ubushakashatsi, yavuze ko byari ibyishimo bidasanzwe kubona mu maso h'inyamaswa abantu bake cyane bari bazi ko ibaho. Inkende iri mu muryango w'inkende zo mu bwoko bwa Corobus zizwiho kutagira igikumwe kandi zigira uruhare rukomeye mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima byo mu mashyamba. Abahanga bavuga ko zigira uruhare mu gukwirakwiza imbuto no gufasha ibimera kongera kumera. Abashakashatsi bavuga ko ibara ryihariye riri ku maso yayo, cyane cyane iminwa ifite ibara rya orange, ishobora kuba rifasha izi nkende kumenyana hagati yazo, zinatandukanye n'izindi nkende kubera ijwi ryazo rikomeye risa no gutontoma, aho kenshi ushobora kuzumva ariko ntubashe kuzibona kuko zihisha mu biti birebire. Nubwo ubwoko bushya bw'inkende bwamenyekanye, abahanga bavuga ko bukiri mu kaga kubera ko izo nkende zihigwa n'abantu bazishakira inyama ndetse nuko aho ziba hashobora kwangirika. Kuba zaramenyekanye nk'ubwoko bwihariye bishobora gufasha mu gushyiraho ingamba zo kuzirinda no kubungabunga aho ziba. Itsinda ry'abashakashatsi rigizwe n'inzobere zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, rirateganya gukomeza ubushakashatsi kugira ngo rimenye neza umubare w'izo nkende, imyitwarire yazo ndetse n'uburyo bwo kuzirinda kugira ngo zitazimira.
Reka dusoreze muri Uganda babwire ko impanuka yahitanye abana benshi muri King David Junior School Ndeje. Nibura abanyeshuri bagera kuri 20 bigaga mu ishuri King David Junior School Ndeje muri Uganda bapfiriye mu mpanuka y'imodoka y'ikigo yari batwaye bavuye mu rugendo shuri. Uganda Radio Network ivuga ko abanyeshuri ni 19 bo mu ishuri rya King David Junior School Ndeje bapfuye muri iriya mpanuka. Abanyeshuri bari mu modoka ya bisi nini bavuye gutembera. Impanuka yabereye mu mudugudu wa Nchenkewatiti muri komine y'into ya Kawowo ni mu karere ka Kapichorwa hagana saa 2 z'ijoro. ABC Uganda ivuga ko Minisitiri Baramo Baruguhara yagiye mu bitaro by'Imbare Regional Referral Hospital gukurikirana uko abaganga bita ku banyeshuri bakomeretse. Iki gitangazamakuru cyo kivuga ko bivugwa ko abanyeshuri barenga 20 bapfuye. Polisi ya Uganda yemeje amakuru y'iyo mpanuka, ivuga ko polisi yo muri Kepichorwa yakiriye amakuru y'impanuka ikomeye yo mu muhanda yabaye mu mugoroba. Ubutumwa bwa polisi buvuga ko kugeza ubu umubare nyawo w'abapfuye n'abakomeretse utaremezwa neza, ndetse ko kandi amakuru azatangazwa igihe azaba yabonetse. Ntabwo polisi ya Uganda yavuze icyateye iyi mpanuka. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, nadufuje amakuru yaragezweho, tubashimira ko mukomeza kubana natwe. Nyine twa Ruben Masengesho, mugira umunsi mwiza, muhahe muronke.